رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيما الحمد لله تفعلنا ولكمسو منتتنيبنا في كشكة ننزو أصن كنرون ولكشان كان دفعت دوم باكة زنسرنا ولي دبالت دي حكومة بين يفل من على فيما نسلم ستمي أي لكن يرى لمنا ومتيني لزلتما دوم باتي وكايا الحمد لله. We give thanks to Allah for giving us good health to witness another month of Ramadan. The month of Ramadan is a great gift from Allah subhanahu wa ta'ala. So we collectively say Alhamdulillah to appreciate that gift that has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah to accept our acts of worship in the month of Ramadan. We ask Him to protect us from all manner of errors. We ask Him to facilitate worship for us and accept sin from us. The Father and the Tamala Kasuru, no one with the Katari in the Jamabani. Teach them the Sudan and the Tamala, what deal with the Jam and no Muhammad al-Azhar. Guadalazania, Alhamdulillah, Katabana Latani, Sumata Lata, Sumagaldabari. Then the Ataratir now in the Bambelulicum, in Jamdanawani, come one of Bangal. For a continued Kampuni, I want to appeal to the Volta River Authority via a Northern Electricity Company. So please make effort to make our worship a little easier for us. We didn't have lights the day before. Yesterday we couldn't start tafsir because we didn't have lights. And today we are working on a generator. So we are appealing to VRA, to the regional minister, on behalf of all ulama who will be doing commentaries of the Holy Quran around this region. The lights used to be available, but with the advent of the month of Ramadan, we are struggling to get lights to be able to worship and to be able to do commentaries of the Holy Quran. The regional minister, Jande, Noel Viare, Guadalama Jamawale, Katamal Katalapo, Boma put their mamma to put a band on it. The money of Rama coming at the Dagi Boma. Bunky Boma, Asama, Hanapo, but the Male, Generator Catazan, Teka. So I have to stop to come. Magalucha, Maka. The regional minister, Monza, President, Zani, Majimo, Lopamba Chandi, Afana Mushia, Lord Kama Mache, Vivisa, Navazam Kanisha Manzila Wanda. Tadana Muhammadu, Sallallahu Alaihi Wasallam, what to Makabian Tuma, Bamalbuka, Takacham Kama Marchabeta, Adi Marchabeta, Lade and Dapa, the Yellow Shadi, public. The regional minister also Muslim, saying to Ashalom, where the children Pamashi, Gomaria, Shaka, to Tapa, and I will never to pull the Jumwa, Shadon, pull the Balapo. Kashin, Tafsir, to pull it to school now, and another Baraka. And no
Their team goes to Ghana Water Company as well. We need water. We don't drink water during the day because we are fasted, but then we use a lot of water, more than the usage we use outside the month of Ramadan. People often would want to give sadaqah, and they do a lot of porridge, and they require a lot of water. There are people who on daily basis will prepare porridge for those who fast 50, 100, 150. They require water. We are appealing to the regional minister, to these two entities, to help us to be able to observe the fast with some ease. The amma dalawa da katale usul komun gare cheshara falala don wanda ba ma da ban da bisa anan da koko sai ba shawa bande balla da mai da ta kom da bajani ta ne bazana mun so amse so sun ya da da ya bari fa ga da ba na da karma mi fa da no da kan wanda ba qabla al-qur'ani da ba al-qur'ani be tafsiri danye bansan tuni ban sha'adan garbin sha'an bayi ban sun sha'adan tun gara al-qur'ani amma al-qur'ani gwalma wani rabbar kuma kan da mana wani sassai al-qur'ani musulmi kubuwar ban sha'adan ba gwal solo da zocin lakan tuni ta yablan da mana wani ɗaya sirata mustaqim guidance to the straight path. Dabli yalla siratul mustaqim wa ayyana akabin shafuka da tabbata al-Qur'an. Al-Qur'an yin sura ga kun malaka kacha. Da zo al-Qur'an suratul Zukhruf. Inda mana wani yalla annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa tulas asago Allah gave a lot of advice to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to all human beings in this world, and told him in Surah Al-Zukhruf, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. It cannot stand alone. Something definitely has to be done within houses. That is why we needed to go back to the verse that preceded this verse to be able to understand it. Scholars of Quranic commentary says, when Allah described his light and said, Allah nuru samawati wal ard, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. He said the example of his light is like a niche. If you like, it's like a lantern. The type of light that we used to use when this electricity wasn't available. It is like a niche. فيها مصباح. And within the niche there is a lamp. And it is the lamp that gives light. Al-Misbahu fi Zujaja. The lamp is within a glass, and the glass helps the light to look brighter. So fi buyutan is within houses. So scholars say the light that Allah described are found nowhere except within houses. So al-misbahu fi buyutin. That is what you would do to be able to understand the verse that begins with fi buyut. Ayatin yisad zuma afana muballala jabu wa majrur fi buyut. Jabu wa majrur ne da bazani da gamazo da dalandala bin sha. Da zo kafin ya nuna mana wanne ne Allahu nuru samawati wal ard. Munna da tamla munan yi sabana min tambani aske. Kan ku salli na da malla farla
poli ka farlama ni man ba ka bela kallo puni farla sharatin da ma wala wala kallo farlama bela ko kace kallo al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري ككلمة عالمين لما نحس ككلمة لما رقصو منيري انتيا كافر يفي بيوتنا دكتور زن دكما زوشي دللا بشا لذو كمان دللا فرد شان لما نعون نبوسا وينو حسكما بيلا في بيوتنا حسكما بيلا لما نعون يشعب من يشعب تدايا لك حسكما بوصل لأن محمد كاكالات ينافع ميرين حسكما بوصل لمسلم زنا ويكيو ممكن دمنا هم المير الدنيا دمنا ونزم لقوالي نوانتا مير ساقنا كذا النبع ونما نولي لما نافنما نناون نفسما مير الدنيا أين يندمنا هم أسكما شيكا دولا نفسه شيكا دولا وليسو شيكا دولا فاسو حسكما دولا نتتملا زملا من نمبلي دولا ولي يندنيلا دمال نفر لوعما أفهم زنا ونفيلا وسوكا دمنا وياما سوما نيوعما وعيشا دمنا ونساسة عن محمد صلى الله عليه وسلم Some scholars of commentary are of the view that Fibuyutin is linked to Yusabbih. Yusabbih means observe the 5 daily worship within the masajid. And you find men, this is not the men that we reflect to. Women are also included. Rijal here refers to both men and women. Once they make effort to remember Allah, to worship Allah within the masajid, they are also like men, they are equal to men as far as the remembrance of Allah is concerned. So you find those men worshiping Allah, glorifying Allah within those houses of Allah. Now, teacher. Engage or do not engage their attention
from the remembrance of Allah. Buying and selling or business together does not at all distract them from remembering Allah. They may own big shops, but as soon as the azan is mentioned, as soon as the azan is said, they close it and quickly run to the masjid to remember Allah. They do not prioritize trade over the remembrance of Allah, and indeed they are men. But any other person who gets distracted from the remembrance of Allah by things of worldly things, that individual is not qualified to be called a man. They are not men. They are not even qualified to be called women. Men and real men are those who are never distracted by anything from the remembrance of Allah. Bidum kwana wananyana mwishara la tulihihim tijaratu. Kwa amani dama da bafara baza kaciyar da mana wani yana teyo. Har tamar zahiri ne su to zahirin zanto in wani jami'ai yadda yana kake jami'ai ta kota. Da zahiri na ban da mana wani haske shalwai yana da nan ne ba ban kayan garka ban da mana wani haske ba ban kayan garka domin mana wani kuci ban shani ba yi wasa ka ce da mana da kamar na kamar nafsa ta basa an mana wani da zulatu lihi da tilam duk kwabamin da dabaza da bafar basa ka ce da mana wani ya ce tijaratu wala bai da arziki da lana it does not distract them from observing the 5-day worship. It does not engage their attention from giving out the zakat when the time is due. They are scared of the day. They are fearful of the day. They dread the day that hearts and sight will be wandering around. Somebody will be in fear because something has happened on his right hand side. You find him turning towards the left to see whether he will find relief. Something will happen behind him, and he will be looking around to see whether relief is closer. That is on the day of judgment. When they remember the day of judgment, they run to Allah, they go to remember Allah, they go to observe Salah. No matter what Allah didn't go that they don't never function as I can now when you're at the table. Kada we yet able to had a channel over that didn't before Bazaar. In yet the dad didn't so about me at a trash now. So the more business they are politics. There's no dad regulation. The way is on pick up, which is so sad. They were to bend to till business, but I don't know yet, so tell us show them what business nation. So then I didn't go within my business because political go what business near Shabbat. So then not only you, but the Punuko when you're what business near Shabbat. Never found was Zach, never was a Shabbat, never found was Zach, catch up now when you're at table. Can't go to come around yet now when you're at table. I don't know, so I can come down when you're at table. Simple that. Feeble you to the other and Tofa. ويذكر في حسب نعم يرتيب كويتا دم كانت وسوق كثير نعم دم كانت وبشي شعر كثير نعم يلا سوني دم كان يحيط وبشي كان ينتهي نعم يلا كما بني نعم يلا وين لنا آية كلام ولا هي من نعم تبع ما دابين بفرق عن كذا كثير نعم يرتيب نعم يرتيب كلام كان يرتيب Jama bace ga na wani yara amma yuri wani an bolla cikin jama yara ce mu buri kana yara can da yato amma jama ba bace ga na wani yara an zikrillah wa iqamis salat jadi ya ai san da yin ce ga na wani yara duniya ko da jama ana ba bai non bashar ban busa shaddaba al'adi shi da tayar na wani yara da yato abin ba ku to ne la
bukutoni yimna wasa har duniya ne yulu da bazani na yin bukutoni yimna wasa di pala na ba ko bo ya ce bui kana ita jama'a tabani an zikrillah kana yin wa iqamis salat da dilin ma min bannan da bai yarsha azabin yan babin zira shalli da ba farba sa ka ce da shirlatu da ba farba hankar ka ce saka ce zakamatin ma aikon ya kana ce yuni galbe amma yuni ma ita galbe bai sha'a farba hankar ka ce zakama ko bai zakama ka so wa iqamis salat wa ita'i zakat amma da wannan ba sa da shari'in yana wani yana tsayo da ce na kula shiya ka ce ga ta shari'an to ka dana kira da wani wata ka da bin da ka yi mamuna ko da yi duniya ko da na kira wata da ba da wani yana ce a ce da wani ka yi wani amana ka kalan bu amana ko su ka nan da ka da wani yana ce ba tamshir an ce da na wani yana da ta ta mu shara da wani da ce ga yana so ka ce wani da ce ga yana ana mutu ce ko yana duk ko da fasburuni azkurukum ce ne yana ngani ce gi yana amma da ce yana ka bar na da kai na ce ka ce ko ya ce da su sa ka kauka ne ce na mu yana mun ce da yana ku don mun dan ce ka ko ana ka mu ce ko da ka fara mu yana kana ya jama ko ko so ka da da mun ban shakan ban nan da mun can shukuru ko ba da ke da ba ko can da mana da su mu da shar ko ba da yan wuriya kan to ta ka su ko ba da fa wa za ka can da wuriya ce da ba mun lokacin da jama ko da ba mun lokacin zakati ko zo ya khafuna yawma dafsar shalgen kasu ma dafsar wa kasu ala kabi ali qiyam dafsar ka bazar da dafsar ma ya tatakallabu fihi alqulub wal absar an yana wanda ba su da basai asun da duka to da ke ya go hankali asun da ya nan da go kiyama ce sai su ma da da za ku ya go tatakallabu fihi alqulub dan sha ku ya da da su ka yi zabi an tafa kaban sha na da ka yi na to da ne fa ku su dole ta biyan da shana da nafsa ba ka so ne ko da sha ka ko da wace sha ka ka بينهم من المناوية وكل كلام من المناوية وشاء يخافون يوما تتكلم فيه القلوب كسركم وانتبه الدنيا من بقت وتزلوا أي كل يوم يسوع أتن تعملان الإيمان ذات يلا نتوجه كأسوة ذات يلا نتوجه كأتن زعم كذا ما يلا ولا ما زعم كذا يلا نتوجه كأتن لا نفس لنا كبشرة كان اليوم يبيكم المناوية da bukukuwan wani lokacin da ta halaye ba su lokacin da ta halaye amma ba ne tsere da mana wani yana amma ku ce ku ta da biyan da mana wani wacce da wani ba wani ku ce ko tun ya wani ku ce da kun da mana wani yar so ko kun ba'ana wani ba ta da camfa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaɓe da mana wani yana tsere kan mana wani tuwa haske Allah wani musamman ba ta dan sharkar shirya ta ashirin mana dan sharkar wasu da na wani dashi wannan na za ta ba mu na kana to kana wala in other that Allah will reward them. In other that Allah will recompense them according to the best of their deeds. What this means is that perhaps an individual has observed sujood, prostration, 1 million times within his life. But some of the sujood, he observed them and his mind was in Busheru. In some of the sujood, he observed them and his mind was in Bimbila. His mind was about what he will use to break his fast when Maghrib is due. Some other sujood, he observed them
with 100% concentration on Allah subhanahu wa ta'ala. The measure of reward, the yardstick by which Allah will assess them will be the best of what they did. If they observe Salah for 60 years, Allah will check. In the month of Ramadan, there was a particular Salah that you observed, and that was the best throughout your life. And He will use that to reward you as if all your Salah throughout your life was the time that you observed in the month of Ramadan. When Allah is going to reward you according to listening to tafsir, He will choose the one that you rushed, so you miss nothing. The one that you rush, so you see the beginning. The one that you pay attention, and when you went back home, you try to check and see whether you really are able to practice it according to the way the Imam or the Sheikh explained it. And Allah will use that as a measure. And the reward you for all the tafsirs that you attended, the reward will be like the one that you paid a lot of attention and even made effort to practice. Now, da gidan miliyar shahadin barin da farshar zakacin narin ya da tero da jami'ar kogumin zakatero da mana wani ce yi wa musamman ya shahi da mana wani ce da babiya kudu ne da kusa da shamma domin liya da zai kuma domin na wani yi wa musamman wani ya yi wa musamman wani yi na musu da shahadin da duniya kuma bai ce shahadin kore kore da na fiye da zaɓi da fiye kore don kan da mana wani zaka kuma lafi duniya shi zada da cewa kala koyi yon ka sokoli yese lo jamna wala kana dem ba o ko ko so yo ko punya jamna ta tina wani ya kana wanda dem ta ba ko koyi har ka wala kana ta tiyo sha ka ce ne ya ndo mana o ce ko ta ne ba kiyama ti se kan mana wani yo jamna samale mana wani samala yo sha wanda ko har ka wala ya kana musuna ko aka so so wala dan ka mana wani zaka ko wala yo jamna za ko dan ya da yajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yabsam lana wa yazidahum min fadli kuna bahba dan basam sala inna wana wasalla Allahu akbar. And Allah will increase them, He will add them something that they don't deserve. If you are given the righteousness of Adam, the righteousness of Jesus and Moses and that of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you use that, Allah will reward you. But then He will add you something that you don't deserve. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, Allah will increase the reward for them. No matter how you badala the best be the man that Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman takam, no sukin takam. Bintum tushama wa tabala alasayu. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Kana ni baba o kalsar tuni kabadin ya. Dan besar sebaba kan mana mazan baba o so banda ku ci ya la bazo. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Kana والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah provides to whoever He wants. Allah provides to whoever He wants without any account. But Allah is giving, He doesn't check to see that He gave you 1,000 yesterday, and so today He needed to reduce them to 500 says no. When Allah is giving, He doesn't measure. That is the meaning of Allah. And that is fi'l mudari. Continuously, Allah gives and He doesn't check. Because the treasury from which He is collected and given does not diminish. No matter how many Bahamaya, misalnya tak tahu sendalan, kata ane ko el madalan na bitin na to chuta 800. Kapag ko badal ko suya no pa ma na no yar ta mo to ko ta 500. Lumana ko kanan dalala. Ay ko na no hai ko ta 1000 dalala da ane ko el pa 2000 ko ta. Ya ya ni ko el ane de ko be ya. Ko ta ala tri wajin billahi ya ga challatu. والله يرزق من يشاء بغير حساب. لولا من زاد فما يشاء ويقول
duniya kina mana mun tsinta ka ba Allah sa wani titire mana ta ka zama tunna mutu ban ta ba addini tuma ta su da mun sai ba dan yi da nan da mana mun tabbatar da Allah dan Muhammad da Allah wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab na والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله أكبر بضدها تتميز الأشياء. With the opposite, you understand things far much better. Allah has described the reward of those who obey Allah. May Allah include us among them. Those who make effort to acquaint themselves with Allah. Allah just described them and described their reward. So He's now coming to describe those who disbelieve in Allah. Those who do wrong deeds. Allah is going to describe their deeds for us as well. He described the light of those who obey Allah. In Allah rules samawat wal ard, in that wonderful example. And He will also describe the darkness in which He has plunged those who disobey Allah and do wrong deeds. So He says, وَالَّذِينَ كَفَرُوا. As for those who disbelieve in Allah, Allah protect us from disbelief. They are also not without deeds. You observe Salah, they also have some deeds, good deeds. You are fasting in the month of Ramadan, they also observe some kind of fasting and call it wet or dry fasting. Sometimes they will fast, but then they can drink water. How will Allah reward them? Allah is going to describe them more. There are times they also give sadaqah more than you give. Yesterday, some Christian neighbors came and donated a bag of sugar to Masjid al-Qurba. They came and donated a bag of tea to Masjid al-Qurba. They donated some non-dairy milk to Masjid al-Qurba. But they are Christians. They are not reward them. Say Amen. Allah is going to describe their reward. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Those who disbelieve. What have they disbelieved? They disbelieve in Allah. Some don't disbelieve in Allah. They believe in Allah, but they disbelieve in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Those who disbelieve. The Christians believe in Allah. The Jews believe in Allah. The pagans even believe in Allah. The Holy Quran says, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. If you were to ask them, who created the heavens and the earth, they will tell you it is Allah. Meaning they believe in Allah. Yet the Quran is going to describe their reward. Describe their reward. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. As for those who disbelieve in Allah, أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ووفاه حسابه والله سريع الحساب. Those who disbelieve in Allah, it does not matter whether they believe in Allah and disbelieve in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It doesn't matter whether they believe in Allah. They believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but they don't believe that when we die, Allah will raise us again. Their belief in Allah is not involved. Their belief in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not involved. Once they don't believe that when we die, we will be raised again. Their belief is not involved. When they don't believe in the fact that both good and bad emanate from Allah, it comes from Allah. Whatever afflicts you couldn't have avoided you. Whatever good you got couldn't have mistaken you and gotten to another person. When they believe in Allah and they don't believe in Qadr, Qadar or Qadr, their belief in Allah is null and void. When they believe in all that I've mentioned,
but then they don't believe in the angels. We have angels that are guardian angels. Their duty is to guard and protect us. Their duty, some of them, is to write our good deeds, others to write our bad deeds. All put together. When they miss one, all the rest are none and void. That is why in Surah Al-Baqarah, Allah says, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. The noble Prophet Muhammad believed in Allah. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. He was the first to believe in whatever Allah has sent to him. He was the first to believe in the Quran. And then Allah counted, and so are the believers. Allah gave us answers, they believe. The believers also believe in what has been revealed by Allah. That is the Quran. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Each one of the believers آمن بالله, they believe in Allah. وملائكته, they believe in his angels. وكتبه, they believe in his revealed books. وَرُسُلِهِ, they believe also in the messengers of Allah. If you believe in Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and you don't believe in David, your belief in Prophet Muhammad is null and void. And then at the end he said, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. We do not separate. We do not make any distinction among them. Is that فَوَفَّاهُ حِسَابًا, and Allah will complete his reward or punishment or account for him or for her. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah is very swift in account. When Allah is going to judge, Allah says he's faster. Judging the people of Tamil will never preoccupy the attention of Allah from judging the people of Yemen. Judging the people of Ghana will never preoccupy Allah from judging the people of Nigeria or of America or Germany or Japan. Allah says he's faster, he's swift in account, in judgment, in investigation. So those who disbelieve can also have some good deeds. But then they get to Qiyamah, or they get to the day of judgment, and there is absolutely nothing. May Allah protect us from that kind. Brothers and sisters in Islam, Allah is so wonderful. He has described the reward of those who obey Allah. And he has described the reward also of those who don't believe in Allah. When you are family, I should have the Saturday TV when you sit about concourse. There are the Saturdays at Jani's and I want to send them as well to concourse of Obana Sani with the time. With more expectation of Malakan. Though now going young, and no one I want to say you only Asian. No one I mean, young say you will take over. He's not a little kind of one. So we'll get to near the gas station. Kabul Propadi, Katsina, Kabash Akam, the one I want to see who come as well, say as a chance of all the years. Kabay get under the ground to have the one I want to you. No possession more, no one else will to the seconds I in face of her. What was that to the master? I panic, I have a feeble land. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم كان عليك في الوقت ساعة. فالمرأة يقولون أن يوم في بقول تقول تمس من مالجي لأنه شفر أن ثم كان المرأة وبوست الجماعة. الله نور السماوات والأرض. وبوست الرسول يقول مالجي وني كان المرأة وبسكي. أما شفر من مالنا بتوما dan kan mana orang puasa kalau yang puasa cuma nak ada syarat lebih kan boleh أو يظلمات في نار اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا ومن لم يجعل
كل السبب ولا أني مسلم وأني وأني أستوي شافني كل ما أنزل كفر ولا أني وأني أستوسم كان بنا في بوسط الزمسم ما بوسط كان ما لحسني كشافني كان الزمسم أما سأجي ساعة شينا وبسولاني تبسولا أي بابا بتمني النشام لمنا ولا أو أي بابا مثال شلون ولا إذا كفروا أعمالهم أتقال when that example shall this shall I will be very around bunch of conversation when I'm the only person I have the number now I don't carry the fully and come out this day when the cows when I come up to the school of the man out 10 years television man was happy about I don't know what I will come now this I will come when I was at the party and get to the man out dia basara di sana kamu cari contoh mana macam dia konsen yang memperoleh berkah Al-Quran dan berkah Muslim dan berkah Neraka dan berkah mana macam dia zaman kan kita tuntut sana memperoleh berkah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam ये पाने में ताला तंदा वाले तमशा तंदा वाले कचर वाले तमशा तंदा को सुबानी वाले कचर सुबानी को लोरा तंदा को वो तो ईको कचर तंदा वाले दबजार वाले the position 20 years ago tanda na formal nalo tanya kufir 2003 November kata dalam kalau tersangka ia ada dalam balik March pula dan saya pun dalamnya siang dalam dalam first March B28 February lakan yang tersangka pada Februari mana berada dalam kalau syari kan ada syari kalau wul kaya da shawa kalwale ka kasa kaya da shawa da sama sa da kuma da wasa da shawa da sura da wannan wata da basu sana musu ne yi wasa kace malaka wasa ne wala da wasa mun kan wallo kun mali da sun sana basharan gani 20 minutes to 5 abaga mun kace 20 minutes to 5 4:40 in Bahrain. Amma generally more than salat more than 5 minutes after 5. The start here gap shall 25 minutes go 25 minutes as here gap cover school. One time when you sahin gap hal tamat kasahin kalau one time ada apa kalian dalam paham nyesal sahaja kakak formal terpaham mereka sebenarnya ada kuma kami sama sama misalnya syasar bayar formal apa malah nah ada apa kasu awas 7 minutes berada dalam sudah ada saya buatlah kopi lalu sudah kamsi ada masa formal kali kalau bagaimana jangan masalah nine kali seniman platform share karena ini program buat kita bernama yang mensuka mereka. Hanya benda percaya kepada dia daerah terkadang di syarikat ada punya musaik, kalau musaik yang daerah ini punya masalah ini. Dan tak syarikat ini siapa pun kesalahan yang besar. Dan tu yang ini daerah terkadang yang dia sebab dia ani boleh terkadang. Ini cara. Dan mana orang terbang wajib pada pada macam apa ini marfli untuk boleh boleh terkadang kerana tak menurut saya yung na betul apa boleh terkadang macam tu juga. Dan betul seperti sahaja sahaja kali ini sama dalam seperti sahaja mana dalam ini. Dan makan di non la kau makan betul bangun balik seperti bersusu. Ayah akan balik, anak malah kau apa 5 minutes.
كابوجا قاعد جنة هذه بلغة قاعد جنة ما بقولي ولا جوزه النافلة بيقول ولا بيقول ما تقولي كان بقول ما أنتم النافلة ركعة إذا ما قلنا إنه يسعى كسر عشان بقول النافلة نقول لذو 620 in some sense تنتهي بكلمة ب 625 ساعة مثلا إلى التعامل يقول تعامل كثرة سرعة لذو صحشة كم كان يسعى سؤالا نرجع ستشعر سؤال 40 minutes after stress over لذو تلبس تسعة ساعة so this is to watch and show to the video. I show it about to wake up the water bounds as a customer and character. Then I think about this world around our table. One of the day was there, I see the change in shape. Didn't look at the people. Come on, to share, come on, to share. That the data look at 3 years ago, they got. Don't let that focus. Ama kapiti kana kuga ya tunya tunya kama kadi dona dona kwa ndio ndio ama Allah kulli shay'in Minggu lalu, anak Kalau mana dia yang berkumpul, berluar berjaya, mengenai pada nasional macam ini yang saya bersesuai, ada bahkan yang dia berjaya. Ada dunia kita ada, kawan kita yang nak berlaku di sini, dah saya jawab. Allahu Akbar. Wassalamualaikum. Lepas kita mengambil pada macam bebiyata, apa zaman Allah. Kalau جماعة يزعل أن الأرض تنقوم ولتنوى الشريعة بعد ما جمع نبيات القوم لمن نزل مكان الجلسي أمنا أكا أنتم لذو لا أرد الصمد كارنا صليم الله على كنيا ويان جماعة ولي نويت ولا ونكرنا ما تتوقبنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن سورة التوبة شبدا قال على القول من تبع الذين مرسا كما تبع الذين كرزاس سلام لذا ما أنزل بالي جماعة من حنكال بيا على كابلنا كرجع سوري لذا ما أنزل بالي كذا بنتي جاسوري لذا ما أنزل بالي كذا كرشيء يجمع سنية تاشر كذا سنوات وكذا كسبوا. لذلك أنا أقول يتبادل مجمع. وكل مرة نادي أن نسلم بل بما سوى كذا ناس زمنا. تمام أميننا كاكالي وزمنا جسوري. أين مالي دمنا يعني كالي دمنا. تبعي. أجل كلنا سودوبوني. Abang mistake, dia main mistake. Biar nak karakter, biar mana ada suruh kapal itu. Ayat karakter masuk dulu. Tapi sebelum pelipuri, dekat itu, ayat pun kapal show, ada orang itu dulu. Ada orang itu mana bercerita tentang mama tiada tempat tentang aku siapa. Wabutlah wakil wabukat bilhamma. كما ربياني صغيرا لا يسوء ولا خير ولا نزول أنا مقع كما من داسو أنا مقع شام للعنيدية نقول بشر من الزوء على كل شيء أنا جاك كرفوس عن أكرم نقع بسلام كابو بوا نمقع بسلام بقول جلبي سبيت ملكا كان كذا نقع بسلام أيضا كم نكم شيء كرفوسا نمبر فلان أنا قلت إسرائيل كمان لما أنا قلت شتيت الماما ضاعت ولا تتبع يعني لو أنا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل ما كتب فيها وخاصة بيت بعض الذكور إما يبلغن عندما كبر عليهما كلاهما فلا تقل لهما
وكلما قال الكلمة ينبازل بالي شيل ما يسمع كلامه واخفض له ما جناح الظل إلى الغمام كم بالك من تبع كان أيضا وقوم بالربوع كما بيان إسرائيل نكال شرعون لا يدركوني لا يدركوني نفسي الكتاب لما كانت إمكلاي أنا لدي بوكو سلم بالي بالإمام تبع ما دوتبع لما من يلي الإنسان يا كان ربكم أعلم بما في نفوسكم لما كان المعدل أبدا كان مطلوب أنا كاسمي أبدا من أبدا أتو بشأن موقع أما سوري أدين أفضل لا أسوري أما لسنا أنا نشر كما زايا ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا أي يدل يسوري يتسور نرى ونيجر أي يسور مولدي أنا نشر ما زايا تديه بيه أي ما يتكلم ولا أتباعه ما دل ولا jadi abalga nanti ada abalga kan bersyakal anda dari tujuan asyik tinggal dari tujuan anda tu asyik anda dari di mana umpu anda nama saya ini boleh asyik anda dari nama tu nama asyik saat anda sebenarnya tu bila lazim anda sambil kalian kiam lalu kan asyik anda yang mati orang baru berjaya wannan ya so kam yawanci masha so kam yawanci wahid ma har shabdan da zan da talaka da so kam ni ba wani to gurin tiltuwa wai da yabo ga malawa da sha ne wai ti yutu ka bi ma ta da riwa bi ma ba da riwa tu mun yi ko so da da tu ga ma kama da ta Allah akbar وينزل لو ما سنت ما سنت زمن يعني كل ما هو أي بقى ما بقى أنا يوم نشتغل أما سويت نحن ما بيا كنا تجيب كذي تجيب ما كاي تو أيام لما أنا يا أبو هذا بما فيه الوصف أنا تعبدي كمان تبي ما بتسا سفيالي كذي كاي سالبا كدول الكائن أيضا يقول أدي بنتي الزوما أي ما أقول ولا يقول ودي بقى كبير نملود سالبا لول ما نجبله مرفوعات لول بالا دينا لول بشرا يعني برنامج كائن أولا نيمم أي وقت أدي ما لول يرسوما نيمم يرقمنا نيمم أولا لولا الكون اللي يلون ولا بس مسؤولي نور كم ينام يتأمم هذا يتأمم شيء لولا يبيلا تنا كبر عندي يبدأ أن إن شاء الله لولا يبيلا أنا سمي لولا من سدني أنا لولا سمي لزوا نور كم ولا موجي بكاتا بمعنى كلمة من المسلم سيما صام شابي تام صام تبع يقول تقوله وصلا ديتيا كما يمني كما يا ماذا كان تقولي القرآن يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أيضا أنا لك شديد أن أنا أقول بتاعي أنا أني يلي كم جاب يا ما شهادة شركة شباب لا يقدرون يتناهي ويا الدعاء مويا الدلام مويا أنتو يلو كان بعثا قولا سديدا يا من شرط يستشفى لأن يكون سديدا لذو أي قرنا كبوكاتا أنا من يبلغ أبين شرط أي مسألة لولا من يعلم كلام أني كتبه أما أدينا تعلم تكلم بشرع كاوس تبع كلامنا ما نشجع سورة كان بما كاكاو تقوم كونكو نومي هل مي بزاف نودات ولا ما بزاف لا بزاف أكال يعني وسوس ولا لا هذه ما كان ده ذاك ده ما
posa ka so da da posa ko mana wo ye nanda shamsa ko be karam wala saka be manya bias no ko yadda man tila afana ma yiya ta bala ka ko kinna so be ma da shafa da ga fara ko ko da yin da ga fara amma bi ko ba yaka makana so mun ko to yiya lama ko le man kala jef karama na barkana kala kasani chanta karam bam wala bam kana ni sasa da banda ko bam da mana shi ka ko le zadiya ka pa mu adika anan di ma za biya bosa da la hakisha din shi ya ko anan kahita mun chanta mu na tsira da hakima mu adika وخاصة لا يقول كان يكلا رزقه ولا لما نتابع وصوله كيانا مسنا لذو نقول عن ما نقوله زمنا وكبرنا وكبرنا دم بهاي نمان سمتاعنا بيزم وتأكل كل كلام يقولنا يمام بفي نمان سمتاعنا أنا ما سمتاعنا ممبروك ما ولا حكي عن ديما ديما تيرسونا على تير حكيما يلي أمو ديما أن نلقو بنلقو مبكى أما نلقو اللي كذا ما وين بس كريشلتيا تبع نلقو اللي يزال نكال نلقو الشمال يلا نلقو تا دزاي ينجا مبني تمشي بنتها ما تقول اللي دينا يوم كمل عندما أنت مكان هل أبص وتولى أبص كان نقطي أبص ماذا قبل الناس كان أبص ما تسوى كذا من دا كان دلما كان هم بوز هذه وان كان بيد مدار فكذا كان أبص ما نسوى أبص ما كان بق يمتى ما ده بشر يمي ما بوز ما هو يملاتي وتو tadi mana kan mana balik Al-Quran mana akan cara Al-Quran nak akan naik punya kembali kafir mana macam ni mau bagus Al-Quran ni mana terdengar lalu tu dua tamu bapa mana sama cakap bangku dua masyia soal itu semua wakasa tanggih naik ingmal dengan sama azuan memang dengan mana banyak berdua mana soal Al-Quran dan dia lekam shi so zuwa zo kashi har di shi so zo yurma da kaman da ma mu yin so hane talaka da kayan da kan wara mu fara kala shan so ala da da kan yaro so ya har ai ya fa kamar da da ku kata shi ka bari ya faso da ba jam abun yama faso da mun jawo da ya jadi yun ni yana fa mun ka ne ka fa nan ba bi bele ya fa mun ya fa ko samu amaro di mana ay jaman position boko bejeso boko pala ni munda fa na sala ma ma do jam so dua ko last ni ya terisme la seka ko de ga nan ya sa ana ya ay dimma dimma jere se la ke ka ma jere ba so kati kwa kati ya kwa jara chamba jama bila kama jiko kati ya kwa jara chamba na saharon no bila kana jama maka kule mpasi ya dia kana dia kuja bela kuja kuna doka ya sutu hal kan wana wani tata da mumla hayya mala ya apa ni mula basi ko mala wala ya jiko sala chalenta ni kake kali dio samshali shali ka futani maka chalo laka yasun hakan ma wantiri ma usni ta ta bande ga ko ma di para da wani ne ba kun sheka ko ne na ma ko na do ko da ka ma na ne abi ko mo la ka ka mo ne ga ta ya ka ko na ka na se mo lo ko na para at ma asana imam na ta shi na na so ina sana na ta mai da punya dabli itu betul ko zama ta jama'a ya ta biya sasa ne gani ya ko ko kada ka ya fi dole ba ko da sama wai betul iya zama ta jama'a wala saboda da Allah lauya la zama ta jama'a dole ko ya ko betul ina ma da ma wai ba na fi kada to ina amma
زمن يكرمات ما لبيان الأسيا ده علامة الشر يعني يتواشى دي تبع زمان تشتغل نعم كويس koyan da ban yi maka wanda ba shi wani wahala ne ka yi biya da kawo da sama magana ma da sama iya kare mana iya da mana wani cewa ma ka yi da jana sama ta jana so da mana wani cewa ba ya cewa da Allah da fura kai ta ba kawo mana wake da ditin mara salatu kason di haka da fuku na yi sun ko ce ta nan dole da wata da ma da ayi da lafiya mutum dala ya da abin ma su da mana zama ta jone na ko kuma ya kai shi da ko da kutoki ga kafin ka su ba ya da ko su ba ka shi ne ma in ce na wani da tasbaka ko Qur'ani ka kan har ka mun da tuna da ayisan na da ka da ka ta hace ka ta ko da na oke mun biyo ju ko biya ko mun kala ta mana da ka to shi in ce na wani da ka mun da ko tuna na fara da tawashar nafila kabta hajina kana ka umra da man ba mu ce ma shi ba ce ba da lokacin ma a kwallon mu ma mu to da zama ta ce da mariya ba dole ko ka ka da concept ka ta sai ai sai da sama ka ko da mariya da ka to da ma mu yi ya da da su da ma na ba da ta ta so ya ka ma ce da ka ma ne ba ka ta yana pam da su da ma ya ma sa ma na so ta mana wasu san da ban shi ne ke wanda ka yana da katin suka ko da ka mana ko ko mai ta da su da na ta ba za na yau da safiya dan wani da ka ba fo ko ne da ka mata a wasa ne da ka sai ka da wasu ta ce ne sa ba yin da ba da su ne da ka mata da mana ta ne da ta ya da da kuma mana wasu sai ta Muhammad Allahumma salli ala أنت للروح دواء رمضان